Layo yisa batamai ki fadar ka parish mensengat. Hakashi tarik ulber arhaja apundriu uleng dok sat ke jalaniam jiwai umos Reverend Ferdinand Kar ulala bankerku ya ka ying batamai ka ying sa ki fadar ka parish mensengat. Hakatai ka sengila kerkulang da kileng dok ke jalaniam jiwai bukantup ye fada ebo Dennis nangba parish priest mensengat. Fadar Mark Ferson Mason simply assistant parish priest. I fadar smian sungo parish priest namdong parish. Hak jisenran lang ki wei de kileng dok. Ladon lang ki sister ki reurang ba kilong kmi kilong pa. Hadin ka jigar khu kate ka ying bathamai lapan bot sa ka jing duai step ba ka jing kenya mas Eucharis balapen menta da uleng do asar ke jalaniam jiwai umos Reverend Bishop Ferdinand Kha Didi. Balewan do menta lang da ki bun ngut kileng do. Lapan pho pun phing ya ka jing kenya mas bakhoi da ka jing sya kilong kmi ka parish. Habas dang ka mas bakhoi ba da ka por ra jing terwa kumju. Kalong gaji suk ban banyo i bada kispa ngut ki heb barit kenthai bat sinrang jong ka parish mensengat naki balang sinong maper kilayo ban priang ya Jesu Kris ha komunian bakhoi badai ha kasin ko ban kong akajing im jongki dai hakum gane ka por bakilar wai ai ngo ya blai da ka sur basnga melung bal basnga syong blai Agak padukuan berbensin makhluk. Kecil jauh try jauh Yesus Kristus, maka jadi jauh lagi. Lama kerja selalu bersih berpun, kita ringkat bagi barang. Lepan maklum lang kop jadi bara sedisin nang nang berdor bandanya ya kali kecil dari atas pun. Ngapla hau dei kebor bara baraki dengan luparan bakal rekor sigune dari perhan kecikin berkecikam badal kecinta dan dari singgah palat sunan, dari singgah palat sunan, dari singgah palat perkawai sunan, memarkan berupa kebenaran itu, kepada saat seti yang kiamat bersyukur, bagi konven kepada manduai berbintang sunan, autai boleh sini. Ublei berbor baro usnei ini. Bandalama jadi pop jadi penjalan ini saya kecil bom juga.
Ujakom Adiau Farajamu Uyo Anis Badulaya Lam Terpang Yaki Haloru Lomba Jeron Badlam Pentana Duri Uak Madjamki Akmadjam U Galatan Shan Kum Kasmi Bajidan Jam U Lale Palang Kum Kajing Syai Padhatmi Lapau Hakim Moses Elijah Bajilaya Kren Banu Petrus Ula Omha O Jesu Potrai Kabha Bengin Sahane Ladame Kwa Ngantau Hane Lai Teligi Yentrem Away ya Moses Away ya U Elijah Kadba udang kren Hakmi Ulo oba pernai Ulo tap yaki Away kasur na ulo o Kala o Uni ulong kun Maki jonga Ya ubang asna bae Tosnap ya u Habang disenran Jalayos ngau ya kane Jelajam telub hakendau Maki latin hel And rain jesu lawan Bahwat kayaki Uda on Toying joy But what syapti But haba jalak med jalak ikmat Kim Shem le yano Lai tang ya u Jesu Kadba gidang wan hiar na ulun U Jesu labi dong yaki Wad yato hano Yakane kajing yo ipau Kat enda pendipan yang kuno breu Nakakimya Apostel bakwa jong utrai